Isa ni sambul binaka ni kinto pagi tikona bakanta ni sema chiko mai nan ren ngamu tengo ena kami ni singa lutu lebu ni kuwa katini ka walo ni singa ni bolo April na pono ta banga ni sara chiko mekina sema chiko na koko baka internet sema chiko mai VTFM Facebook live ni bolo binaka talanga sema chiko mai na VTFM YouTube channel ena kami ni kuwa ka be kemi ni talanga porong chiko mai na muni radio ena VTFM 92.2 FM sa kinto pagi ko tukani nan ren ngamu tengo ena beto ko ni binaka chiko na punjas proud sponsors of the Fijian Rua, ngono menitokani Mike Radua. Samtro tanigo. Engonde misi kakaya. Ona babule be kibuli no kanda be tokani bulu mai na kabini ko bambota ni libsar na ngono gor na be tan nota tu na be ulu tangan duindui. So na ngono go baka misale itu no baka semisa na ngoni tapale buni maga mengo. Ai sel. Na no kita bitukin sembara tu mbani to doko. Dia bindi tu ga mena do bere rei. Ngiri manda kitu na baka dortu ndo na kango. Ke ngada no be buke. Kono wong nganggur nge sa nge mebi sa membi sarabang gobi kun tona kilo nengkon sama ibarite ke bikui dems kitu ngoli chukalamai ibarite chukalabi kun na wong ane tabuli mu na daka chukana madho mengo sa kitu mboso mena pupala me palo ali chuku sa nomita bi chuku ko me nomita bi chuku me ndona buaka Lautale. Ruana kamunanga ndona kamunanga me barite kinia ubata kena ndona nonda tatawun sandali sumai ruana kamunanga mena nom Keria. bata kena keria na coach kenta sombelo to kana ngai sombelo to kena list dalam Ai sando soti ang usang dari sa kango. Dia masuk ka? Masuk ka kami kamu ya. Nabi kamu cara dari sando soti usang dari sa ngamen ko. Usa sini nakala. Nabi kamu gori. Maka mersawa kami me paronta biko. Ngono ko sama kami sa rara na labu. Iyo. Satu na labu. Nabi ka kan sa taka-taka. Inang liliw. Esen situ na labu. Ano liw? Din satu yang genre. Iyo. Orang tangga siliw. Nirlang nga. Sila baki. Ratu kuna. Ganomita mo yung dunong makau, dunong waka. Aku seranga. Sa ko seranga ya. Ko seranga itu itu. Kaya bahasa mata ko sa rongota. Yung sa rongota mo rongo ka sara. sa nomita vital singa na keria nan dala ponto sompa kena darang kai luto ko bata kena list dalam sa nomita bata ki Iya kelama. Om sarang Ko mote. ni mera koro. Hadu 2 tahun. una ngono ko au tadi ni do tume balik ka sa ngemo no bro me mai tukuno bi untono na ni tuanga au ke baka una rauni da kaba au na tukuno bondo no ba ke baka sa waren rauni da kaba au sa ando tukuno saranga bondo no ba bro vosotras au sa na wari tukuno rauni da kaba ke tu sa na wale ni au sa na warenga rauni ba kita balate warai bio me ka kuanga ni warai bigo ge osanga mo bagaio mo ge otolata. Oke, bala ambil tan indam gori. Nirto sa ambil may lamit. Ena ulu tanga batanga to kilo. Auna tukuna ngabi tu. Apa? Auna tukuna ngabi kesada misal kamu mau may lamit sih may tukuna biau. Auna tukuna ngabi kontonu biau. Keba kai chiku. Auna rauni nada auna ngai takabain. Keba kai warai. Dua satu sana warai rauni takabain. Bala barang gani serea. Om boleh na kakere. Na onga. Ya usin mereka lau boleh na sereng gori. Ya itu lah yang kaya mencuri kento nito kena mana ko sama itu kuno biu kento naonga ni sawarai biu kona ka tu kuno bakan tontono kita sana warin rauni bagai tabe warai ciko me ka kuanga ni sangana ka iko ngai bagai yo o sanga into na dumuang karale buna no baka sangkara mo mata binakai ni bero na bebe ka ni mo kote ni dona yaulib Baka sama tati ko nangono ko sana matikina. Iba nilo tu na ko deki na nengom. Sana ngai do tu elesendo mi sana ngai do do tanang ko sa di babi na kami po na bukum. Kaya tabi na. Kaya kasale ka. Sama isulibi ko mo sa bosa. Ausin kebe ko ito. Biar mo so yo. Ausin kebe ko ito. Orang santa mo. Ausin kebe ro. Wow. Mo ko kento vital mo kaya. Lo tu sempre le mo. Aga utara na mo bosa ni sa ka. Binaka. Ngo endo na turang kan daw biya pa katoru. Santo doktor. Bisa ka na ka. Iya. Dorang kasing daw puta. Iya. Turang kan daw dada kan daw dolebua. Iya. Sana kita buti mo ngai basa mata kan ngono mati. O sana ngai ba dari itu. Ena lemu ni kami na ko kama. Bau tu ngai basa mata kan. Dola tayo dola. Au na poso bangor belu tu si se bang saram balate ni ndoli baga deringa kina sura kapapi mante sona kada da kaba na ya kaya kasama nila no tavingu que sa ele o tavingu me sa silvio mo sana leito na bosa ni
na fosse ni pono se fosse ni bubale ni chung sa na biwe kan Iya. o ba bi na kana bubale ni ato bi bakale le bono songo ni vitaladi ve tadim ku sa main da boto go endo na turang anda upa iro bola kan ni bal ni silike de na korongo kila bo bina ko konta utu bola kan ni bimbongi nga tombo ni ba iro katumba Me bata mo ngai bos tu ngabaya baka me saya mal kisini mas. Olas da minggu. Allah sungainya bang ko ta ba ta mo ventur ta mani kantina ni kebutu ni santa da utta do sono mo sei bello tu non mi vitala deve capo ni sa am tarongo de tu ngai do turanga binaka do turanga do daka endo wasena non yau e babi mante sona kada bau tu kuno mo mai sona kada da kava turanga do susu me do min turanga binaka endo non daka na nguni angona ko endo nguni angona ngani rechu na pauta o tadingungo kon sama inda butungo satu mai talada chukuni kuwa endo na turanga kile na korongo no job na mananda ubaga na viva ni sili ke na korongo kila ba bina ka toba iya bila bale buena na kita mana tiuna utango segmen katarawa Dren kamu dengo na beto ko bina ka chungani Punjas proud sponsors of the Fijian Roa. Isang bulan bina katale nan Dren kamu dengo en kabini singal lutu le bni kuwa da ba bina bina ti bole bina beto ko bina kani Punjas proud sponsors of the Fijian Roa. Ni da butu chungana Fijian Roa au na bombulu tal chunga berto na nonda Tony Bala na tim ni Swai Shipping Fijian Roa sabo barotu en norto na pala patake na tim ni Hurricanes en bongi serangani mataka ni 7 bitu en 5 minute na lebu na HFC Bank Stadium Nimbera chkoya around ang gito iliw na tim ni Marama na Rooster Chicken Fijian Roa patake na tim ni Western Force Women's ni vo rosa ngabul kalima na minute melima 4:35 p.m. Watching ang gito sangge sarabi ng gito liw ang gerong mo total chumbangango ni sa sold out na grandstand kaja sa sold out na tikite na grandstand o klasar na bebe bo chuma na tikite na embankment na concrete embankment na grass watake na sana pangoy wai bebe na katake ko tadi ko masali sarang gitu to may nuklaw may wai pinaka ausal na bang bulot ko na kabi pinaka ko bito may Saki and St. John College na turangan ni obla okay tabale may ngau na itikiti ko na imbiso bilebu ni Lotu Anglican. Au na bombulo taltunga ni ve matereti keto ndo sema tu ene na ve kabe na ndrenga ngamodengo matereti ngonga ve kamisese na turanga ni na kini meneta siri chone raitini ke ya nga lomani korro rewa o matereti vere kawa bina bole butomana bina bole bune sema sarchu na kabe na ni kuwa my Morningside my Queensland na bombulo taltunga ve to na bombulo ve ndo na kato to no to brana o brana mo o ko na ngora santo badur mikin den ngamu ding isa na kasang wala ka man dono ngawna ngadam pertungga itu lelo tu sarani utin den ngamu ding meliu chuko na lotu na kakete kete nando bubale meliu na lotu balata na ndrende ngamote ngoko na rauni na tu ko ni satu go na YouTube channel sa na VTFM Facebook live ko sa no tiga bondua iyo o china lotu du gelo ko me saraba o sanga yo zo to bi ko ngoro getu no kasenga bolton do time takini to na tu meliswa mi su ko mena dala ka mi bitu na kaloko kitonga me lotu bata tau no ko babu bani sarwa na bunan torton do me wawalo tutukina na den ngamu ding ni utin den ngamu ding mi bitu na kaloko mertonga tiga bulutu gore sa bakata ki kona turanga orton do lutu chuko na via vitu na kaloko sembera na vitu o ko ngele nguni angoro tu ngona nguni angoro ba segele bungo nguni angoro ba segele bioko sa sando lawo tu no to bale vitu na kaloko na lewe ni bu bale ke de mechu bale me mai da na lutu ni ba vitu na ka buana kalo ni sa na ba ndona sing ngo ba ka me non to tale bu chuko na ngoni bale ngo o bari te da men nguni angoro to ko na segele chini karua na segele buntu ngana vika di vito tole sini kona me no to korra nguni angona chini karua 2 rua tolu va lima ono le vima mono ono sangai kinda motalibu na lutu na vitu
Valu tu mo ko bune ngune angona memai chukalo ye bale bale tanalut. Kono nang kenga meklen sa tariku tu mene angona. Tapi sar tu mo ko eda kono tambe ange sa via modi chuko. Iya nando chuko no tu kallo kolle bu nalo man na balengo. Na kallo kolle bu lili sar tu nga ulu itale wedak. Oh, talewu. Sa ninga indo tangiri nga na kallo mo nga indo tangiri baka nga ko chungur bale Iyo, tambe. Ngendo bitu nga bo kallo. Sa vitu na kalong misa katusar nga nalot. Sa orto wawato ka sa lay tanggir na kalong ko sa vitu na kalong ng bom. Sa lay bebe susubo to ko talim. Sa sinimbara sar mo nono pratangon ya talele da kabolot. Pina ka simbara nga niti ko bunon to lotu. Aung gay kere talim nga mengay tambor na indo na mas. Sa bosar to nga vitu na sekunsi me tanggir na alam ni kalong ko to kaya ke me sa vitu. Me wara ka to ko tali bu me tanggir na alam me sa vitu don sar nga mengay masu. Ama ni bombo to ko tanggir na kalong ko. Vitu sa sinbera ko. Mendo sa masu. Kemuni sakana kalong ko lebu. Sa ngula daw ko misati ko nando masu. Sa tada ke sa chiko na chiko be kemuni sakana kalong lebu. Ambe to ko sa masu manda. Be kemuni sakana kalong ko lebu. Angone na tani ngune ko ba kasi. Minsan tang kay may menda may lotu. Me tu bina kana ba kasama na mbula to do ko. Kuni on kay tali ngune angona. Kuna via moden tanga may lotu na mubina ka todo ko mosulia enangon ni lotu. Ando ni tutuni na. Me tau do ko na mamulti berto na ilangango be Maliu o Marika. O luke matikichun. O tsuta. Matikerto na siya matakumengo may nabua. Rega, na bamburo manda Mike, bamburo manda be rega misino do balago, o Jacqueline no do balago, ko ya, sendo dala toko na modengu, na be program ka ni BTFM, na lun ke balengo ndau sasara tsumai. Siya masarto maybe. O ko tsumuna ndale rome bitiku nanda le bitikina turano atina, o tame Veneza ke tine Veneza. O ticho pelo do balago ka. O Jacqueline no do balago. O como no bamburo nda be ko ya. Baby. Bambula bidi. Yo no bamburo be Jacqueline no do balago ke ticho pelo do balago. Oh, Jacqueline na udo malabu. Wata ke chope na udo malabu. Thank you very much for tuning in to VTFM Facebook Live and VTFM YouTube channel to Chope na udo malabu and Jacqueline. And Jacqueline na udo malabu. Thank you very much. And their daughter Vanessa. Thank you very, very much for watching Andre Rengamodengu this evening. Nandre Rengamodengu na bito ko ibina kari company totoka. Punjes, proud sponsors of the Fijian Rua, ngayon nama kaciko sona italnolasa, and a segment katarama. Kanisa ang bulo binakatali, nandren nga mo din ngone beto kon binakachungane. Punjes proud sponsors of the Fijian Rua. Lebusar chiko na daw bomure nandren nga mo din ngor sapa ko tuchko mo na non ra vambula ra kere chiko me membo vabuti tu ene na danra. Nandren nga mo din. Pako bido binakachuma lo bita dingo ko na non Facebook account raunyo ni nambito mekin na ni kere binanumi. Anan deme si kakay. Kakaya. O deme si kakaya. Lako nga na Facebook deme si kakaya na messenger nga imbito chiko mekin na muni na puno ata mga sema tumikin na puro-puro libong ko sema chiku-chiku na kuko baka internet ga imbito tumikin na mo kera pinanumi kita unang kaya tabutit suka ni nata mo nandren nga mo din na biya kapi kita sa Boso tiaw. Iya. Tutungan ko na numusulit yung nangwa ko ni Facebook ko mirna kanda. Meron bito mikina. Seto ira bito may kwara non randina na account. Ko so din ko matuwa na fake. Iya. Sa sinila ko man nakindi ni numusulit na nung na account Facebook na limutay. So nakarsa sentak tumiyo ko sa waka mo na sa radio na. Uy! No! Eso ni It touched my heart. Eso na video da. Eso na kay sindundun. Reda, kaya ba kayo iko lang ko messenger ni tadi mo na deme si kakaya. Bigyan naman tumaliw. Ombito nga kinanay da mundo nga kundo Iyo. na katami kito da bote. Kutali nindo na ka baka bere ya. Ombito tumikin na marto turo tadi ko sabi atam beto chigni tutu ni daw unaw. Sino na kato ko merida tala so nakabaka song-songkuan. Nyo na senta ka buwan. Senta ka buwan, eda mundo sar nga. Eda nga ni bonua ke mundo sar chumekin na nandre nga modengo. Gai tu bana so pon eda mundo. Kito na gai do pangambula ni bike munia na biya kabi kita san. Pangambula tu na kabi na kanikuan nandre nga modengo wana talibo ni gai bluetooth ngo na telephone bluetooth ta kibana music box keto rongo da ruro na bono ke rondu job chukina
da baka sebu tu ni oda kai ngusi tu ni mbuno ena vesinga wai se langi lebu ngango marika na kidombula o patala kina be wai se kini langi lebu dems sana nama kitu ena ndere ngamo de ngena kabendai Savala Island ngango o wais langi lebu patake mak na kidombula rombula bina kana be kane ruwa rombula tultunga ne be tamana matereti keto ndo sema chiko ena be kabe na ndere ngamo de ngo matereti ngo ngao kamisese na turanga ni nakini mai nei tasiro chone retini ke e unga lomani kororewa matereti pina katamana matereti verakawa mai Morningside mai Queensland pina ka bakale bonan daw sema chiko mai nandre nga mo denga una bombulo taltunga ini ena deva ke itsipita ena ndela ni venu ku mai saine ai orto na nondangon ni vicer venga itu nandela ni venu ku mai saine ai era wara nindu tala tambera daw sema mai nandre nga mo denga tu kuno orto nindu kata-kata na singa ena desert mai saine ke tondo dolanda kaitu nindu ontu mai nandre nga mo denga sang-sang ni pakele na oda. Pakanga kito chukunga mai bici di kito sando windren raba gitu. Ena ngauna ni vengrabi. Dom belum nak na soche ni bici, mana deva ke ispita, ena dela ni venuku mai senai. Ni boy tini na miniti mebitu na. Ona tono ko mena matang. Ni boy tini na miniti mebitu na singa ni mataka. Ano ke sulek no mutikete. Tiku pakadiu. Ita dingo. Ni usasang ni sulibi una tikite muli sarang gitu ni mataka. Mendai talangango me uci ni singa me una redigo kini vali wale singa. Esa nga tali ko iba ko may bona management ita kina namu sana bagsaki. Ale wasa na biokan. Tawo tua kamu nga ni sa warenga ni sulibi una tikite muli sarang gitu ni mataka. Ngo me uci ni singa me ureda kina namata mo vali wale singa. Bala to yung apa durumi ko melo mo ko ayo talaga chungo yo ko ko mo do muri ko tale katumba Andong sana kay sulek tu na miniti kite. Mebita. mendunga Oke na mo nduan ro na ngole pat. Ya, kentro namin nakataon ni Peter na babulo to na taman ni lawa. Rabi karab tina kabla ni kuwa. Rabi karab chungo bi Rabi karab tina ngon sala. So liwa tu na pasi, wandro tu malua. Ne kena tos tu na bitolili. Eron rasuka tu vale. Las basta ngani lo may bunang tombol bina. Bitu ra kataw mo sinakiran remo. O Max, ilay tiya baka kerna le ni pasindera wala na itong gori lo may buna. Mabibita nga bi Luisa kerna way kandar beto kadul may tikin na ba toro na buwa kel. Ni beto kadul may nambungin ko. nro tu chunga ngora tamata kata kan obisa na bengkala ni kera marro itu na lawa sin matal mate be usa tal nota ko tinan re ngamo te kuni tal nongo si sember ngona non ro talai ru na ngoni ro chugo ro levana chunga tamata kata kan obisa ndon na ngoni ni rewa ndon na ngoni ni lau iku ke kila bena kana biwe kani kono bito butaki na bito butaki o rewa bata kilau rongai keringo merole rede sabua kame tombo na tole ningon sala ngona McFarland Road rasa komplain chiku mo rele ni bonor ba chiku kya ni santona kana lu randu civic chiku sabi na kachi melen tamu mandai kana tambana ni traffic ni obisa mereda manda sono lu civic chiku me buktaki sa rongai manilesi sa rokonongon ni launggo batike konongon ni rewa merolin dambeka sa rueda ni sapa sarong konongon ni lau tau iyo o unta kai iko bola sandun bolo konongon ni rewa konongon ni lau me sutta kananta kai sa sutta ngamo ko ni dona lori sa speed sam tu ko ngori kai bukte ko bolo sarong konongon ni rewa LTE ya saru tura usa sibichi mentor motoka rambo mana moto kang ngabone tahu ya taruh kang ngori switcher tu kang ngori yo kele pak on the side boso kon rebni texting what's your name Rakesh Chan okay sir you know that this is the 50 zone but you are traveling on 80 you are driving over the speed limit tukun saro I'm hari tukun saro rebni texting so what you gonna do officer we gonna book you for overspeeding. Okay, ator sama ko nang nire on naibola, mesati ko me bola. Abala saloko. On the so and so date, taxi driver Rakesh Chan of taxi number LT5005 was driving over the speed limit along misange bolang ko along McFarland Road. Akhirnya ko pa na along McFarland. Akila ko sama kasangara ko na spelling ni McFarland. Sini kila sa tarano ko pikonongon ni lau. Tahu, iyo. Nataman natin ngon sala ko. McFarland Road. Yeah. Arado ko pula ko sa McFarland vendren rebole sa tin berang ko pikonongon tuno ko. Tahu iyo. Doro ko chika ngon doro le bukte ko mereo street ro. The taxi driver Rakesh Chan with taxi number LT5005
was found driving over the speed limit along Mewalako na McFarland Road. Sini kila kena spell. Sinikila ko na spelling ni McFarland. Talo ko binona taungon nilaw. Tau, iyo. Nataman na din ngon sala ko. McFarland Road. Tuno kontor ko chika kontor libuk tay ko nga meraus ki bebe roro. Bebe nga mo dengo na beto ko ni binaka chika ni Punjas, proud sponsors of the Fijian Rua. Iya bila ni mulai bila tal laturangan na marama garu no ngale di betok kan mengonde na gamade ko bekim ni na borong. Ndo ni borong ay lundina na be kabi kau di sema tong mengo bekim ni talangan na daw sema en andre na gamade mo en na Facebook page ni BTFM bekim ni talangan ni connect to na ngonongo en na YouTube channel ni BTFM. Ono nung di satu kuno tadi bekim ni talangan na conmen. Hey, sa moro watch talaga na nang gamade ko na kami ngono nang kutiki deu sa wara ka chinga. Dito na bitalo no. Nangito ni mataka. Iya usah langsung tu bekim ni na mataka ni mataka. O bila mo tara mata ni mataka se meotin den gamade ko ni mataka. Ita dingo. Mo nanu mo chuko me matakalele ni mataka me onga iduro me na office ni mata ni kamu no sulubi ono tikete ni sa senga. Ko nga usa tukuna ngo me sa kene ocho ni akabi me uredi ko balbalis. Sa itu tin no mulo mangor. Sa ocho saranga ni usana sanga ni no wiliki kene mendoro vitedi na usana demuri. Iya sama kali bagi talangan nadan rodoromo karena mata tu no matin rua ena sota bat kena mata timinggang kali Hurricanes. Karena gitu tiko enak kami Rongo dirto no nadadorbo nang gitu na singin mataka ngo. Number 2 hetet, number 2 na huka tiko ikan bere, number 3 lontongi, number 4 chiko na sila-sila, number 5 rotu isolia, number 1 ono o mira-mira, number 7 salawa, kana nonda number 8 enang gitu na kami mataka o dhana kaibata. Ena nonda halfback me baka ni sama idengu chuko Frank Lomani me ono na madawa ni mataka sana step in chuki na ni tutu ni halfback o kurboli. Ena number 3 me baka ni idengu tal chunga o Aiza Armstrong Rabula sana dur chumai enang gitu na Jesse number 3 ni mataka na dorbongo o rambitu. Ena number 3 kedua ni mataka o Momo, number 3 kedua Valetini outside center, ena Jesse number 3 ketolu o Yosefo Masi, kana number 3 kamatiko o Rabuto Manda, ena nonda fullback, ena kabini mataka, ena ngito maikina on rosese. Reto na reserves o tongi atama na tave tawake vode nderna langi matawalu na itokani batakira tuba. Turanga kena marama ngori na nonda mata timi ni Swire Shipping Fijian Roa, ena sota kei Hurricanes ni mataka rongoda na timi ni Hurricanes. Namba ni Jesse may na namba 2 kin namba 3 kelima Tevita Mafileo, James Orly, Pasilio Tosi, Ben Grant, Isaiah Okalewere, Brad Shields, Kapitan Talinga, Duplessis Griffey, Devan Flanders, TJ Perenera halfback. Aiden Morgan, namba 3 Sali Siresi Tinikandua, Jody Barrett, second Billy Procta, namba 3 katulu Kinaholo Tinikaba, Josh Morby, namba 3 kalima. Nendam ni beso mitaki au mua Numia Lawaki Delani Lakai Jude Love Sullivan. Do ron ako tating wala do wili ka na dan rapapapala na place na so telefoni super rugby ni mataka na liuti ko nang gito kinorto na nondong nila ko na so ni was ni super W competition orto na nonda team ni marama erto sana sangola ta kena semifinal orto na semifinal sa ngani mataka bata kena team ni Western Force ani boy rosang bul kalima na miniti melima 4:35 PM na kami ni mataka ni Utsingaya 7:05 PM sana kay sarabi kinanang gito lebu na nonro na sota na team ni Hurricanes kay na team ni Swire Shipping Fijian Roa. Ito ba na wala misalnya stella may nakapitan ni Liu ni mati ni Fijian Roa women's rusta chicken Fijian Roa women's o bitul ta. Oy salis mo ko. Sambol na ka kemni pinawala. Pokoknya nakatuan pinawala na may listal man na team ni Marama ni Roa ka kimemi sa pa ni pinakatuan na mo ngito ni mataka kerto kita sar na girls ni nandon na ngito pinaka do na pakarita ka berto na team ni Western Force. Sa ngito ti ba bitu simber mo din mo ka na team ni Hurricanes. Embakingo. Embakingo. Ele mo vital lo kina. Do nangito ya tukuni ni nangito na matosau ti bat Chiefs. Numi ni sana mai ndabo kina mati ni Hurricanes. Iya. Erto maro reto nga may nawina ya may na bitu sai kadiwa ni wabu kingo. Iya ataro menda taro nga sabi bandi tagito na matani ko ombiu. O kana ombiu mo ini. Ticket manager. Iya. Ni mati ninrua. Warta tio ko ya nasa sangat ni mati ninrua. Merto na may taro ba tamusuka
Lembe ta musu la ka butu ka. Nanganga ya mesanan to lerong. Weekend to. En singa baru bukan mata. O mata tata labi ko ya. Ina nana to abba ya mata saut. Nana mo tata kabat. O eu ore tal chikini berro ngota na bae na musu kan na lenge te sa tabi ko au na ngau na ka ngau mungkin na mata kan na nungu tikiti. Sando lu Anu misasi be ko ya. Di berta ko mai. O sirbi kila na taga nangeta musu sa mata nga mena wili kinin ruwa. Iya, ni mata talaga na winning akin nan ruwa. Ndei, wandita ka. Yo ko na makasama sa nya ko tikite. Balata ni au tadi au ndo bango au sirbi na kata mondo ngai na kor. Me ngai ndo letal no ta kandora ka wasara bana TV. Au ndo tal no ta ngabo le na kasar nga ndo reta sara ngabo ngai matang. Me bangan dia tak. Bata ni so na ndo tar no me o achukina. O sarang gitu cukup. Iya. Awatu sartunga na sarang gitu na main stadium ya ko winikin nan ruwa. Meu ko ni tal nota kantora ka au rong ital nota ka. Meu ko tal ni tal nota kantora ka usara ba nan total na banua. Au bena kata na matangku sarango meu reda nang kanga ni ruwa ni mataka. Ve harikan. Na tikite ko nga na deal sa deal kina mo. Ni sa ora ni sulebio na tikite ni mataka. Ngo sa na uchu chukini singa mo ni na ready ko kina manandre ngamode. Pero Messi. Ronda. Kaya ka o sini bina kata mumbeitaki. Unsul la tikita. Ocho chini ngau na roa so takina yang kanga kin nan roa 27-24. Iya. Na rara batangango. O mga dinandira ta kanang gitu ya. HFC Tusok lo Bank manirara. Stadium. Iya. O tu sarang lo mandara. Lo bendara. Ini boleh itu ba? Offside. Sana pa gitu ya. Iyo ngo. Namba ko endo nang gitu binaka. O na mati tim ninrua. Na record itu ko endo ngana tim sanga mela benarara mere mai lotok. Blues. O Blues. Iyo. Namba sa tim ya to ko si berbando nindo en bola betang ko nararango. Na HFC Bank Stadium. Iyo kenda itu kina non data binando ni betokoni. Enda kila na mati timingo engandre babali binando betokoni. Erto sa barita giro to. Na lebu nindo ni betokoni. Sanga mando ni retombo biar na kata merpa mando atak kenda lo mani rarang. Sember ni mando na timi ulangi. Memenganga na HFC Bank Stadium na sosot ni super. Sembera. Era main damo kere. Main ambag sauti. Ambag ngo sa tingin mo. Kenay siya mo na nanda manua. Rarango isuba. Lo to sauti lo to ten na vida na mata sauti. Ngo salan de may suba. Iya. Ito isuba. Bitokon. Darre na lebu ni bitoko ni nangau na rangito chuki na may lotok na irano kata mana sa sabara do wasota na rana chel pak weekend to isuba waswa seloma no sorry tai lebu rewan haita siri na sa sango isuba menda na wasota na rara lebu na HFC Bank Stadium mau sa rongo total tungan na sigile ni kuwa ni sa sold out na grandstand. Karena grandstand lebu serangan sa bulte ko kaya na tikiti kaya pala sa reboto bangang ko na embankment concrete embankment na grass na sana bang batinuai kuya mentang kay tawana to ka mentang kay tomba kita tu na jesi ni timinin rua bu sempero mentang gitu sa ruka raw tu hari kan na lebu ni sarsan Untuk nga nadormo go binakati ni Carlita malamat ni Hurricanes. Erua. O TJ Pernera. Bata kay Moses Serangio Ode TJ Pernera. TJ Pernera. Bata kay Aunwa. Kaya tiyo nandaman ni bisa minta kuando huka. Ngone au sabango tiyo berto na lalagin kito sarang gitu na magsaut. Ngone ko na tim ni All Blacks. Yo diga ko na turani palang ko ayiro tumi ke pala studio ko na jam ko. Ngori si mana lo dio dinaga na samu. Dan turani palang tinan to ko. Ketu sege chunga ko na ndere ngamo dem seberite bu. Sa hiro tumi ke turani palang ibona katumbo. Sa ru wikile bina kasam ko batiki sam. Ko e chuta lang kani. Ngori mai ko tomato duna sponsor ni super gnindrua. Sponsor ni dapat. Oko sponsor ko tungo ko ya na sound. Na sound ko ta kapti ko tungo. Oi. Oko ya babul dire total sonaka. Mo amuri ya sarang mo kana kundang mo tikite. O ko hiro ngamo ke Ya ko na tarang ni Mikael Galombula bena turangori. Kiliko bina. Kiliko bina ko Mikael Galombula. Hiro ngamo ko turani palang ko kitu bang bulan ni sabang bulan mai sabang madal tek serbi ko ode kitu na ta beta kachungo. Ko sengge pangan nantok nga ko satara no tadi. Hey, you got one spare ticket there with you. Iyo sa tomuro kirero. De lo turagay ka. In case you didn't know.
Pina katura kaya mara masala to kaya nandre nga mo ngone kabi na kaniko pina bole na kimi ni pakai kabi pina ka sa maro tek tung may pale sa iya tu pakai kabi berto na vetinani bakan ni pina katal tunga na no muni ba ke de sara ningun yang gona oni sama chuma na puno to mga ni ndo bato chuma kaya nandre nga mo de sara po mo de kabi na kaniko pina bole na sama chuma poko pina bole na beto ko pina kane punjes proud sponsors of the Fijian ruan no muni to kaningo Mike Randua Isam Tronatani. Gonde misi kaya. nama kikita utale nandre nga mo de ngone kabi ni mataka ni poko de mo pina ka ni samode